Gas guys, 2019 PSAC Grand Max 1,5. Gas. Oke guys, selamat sore. Kita review Grand Max PSAC 2019 ya. Pajak hidup, AC dingin, kaki-kaki aman, warna silver, ban mulus semua. Grand Max PSAC 2019 1,5. Pajak hidup bulan 10. Ban mulus, AC dingin, kaki aman, sasis aman. $110 nego. Silakan telepon ke nomor HP kita 0821 86 0 4 kali 21 atas nama Hafiz Otomotif ya. Mobil mulus seperti baru. Ah. 2019 PSAC ya. Cukup sampai sini dulu reviewnya. Silakan telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.